Mwine Mark ow'emyaka 20 kuruga Bwizibwera Kasharo muri Mbarara district yija office za Vision Group aho muri Mbarara kandi na wamureba noreba ngo nayetaga obuhwezi. Maka yachobora imbere ya resire n'abatyo kandi n'obusaso bwarukora bamu kizimbe kikija mpora kiri nk'akaforuto kazaho kace kamanuka nukakora katakunsasa kaheza aho bwire katanka kunsasa nzo mu irwaro abashaka bandebere bagira ngo kantu kashemeza twiyaho uterera nzo mu irwaro bakashemeza nahereze nko mwaka gumwe akantu kagaruka bangarra musiyeta bakashemeza bagira ngo n'umusingo ngo rwezingire kokati muza kuterera. Mwine Maka no mumbeki hamwe no kushakara kandi yatugira ngo bwa nyuma y'endwara kumurembya amazire emyaka 5 yona atakukora ubwe kizere kikansasa ani musi y'umukononti umuti guntera amaraka okumera nukungumera mwene nkaboko by'amahansi kugira ngo menye ko twizi omwegesheza gaterera naheza kumera abuzuma njya hako kuriya gace ntamborraho okwiza aho ngandi Mbarara mu bifaro bajyati ikintu kacabakari utamero kagwigara ikintu kacayongera kuzimba koreki batecaca ikasitwa kishemizoze Kampala. Omukazi wa Yekundire Peace nagira ngo kurwo mushija warwara akarumona we kakamuhaho abo kuza kujanja bo mushija we no kureberera abana ndabira mumbere mere mununga ndukumaza mushija wa njogu ndukurebera abana kuraguza enda sente konke byona ati njoroho tinkiru kanjere no kaningwa kanokora kukandema akubanyine kumurebera. Maka no mukazi we Peace nabashaba abanyambabazi kumuhereza sente ngo bundi akaza kushemezwa akira abisa wekaye. Nishaba abantu mwena abo kundeba aha TV munyambe urugero busasa mwahoro ukunda kushasha kumukundeba tinchikora n'abana nabasoma munyenka nitego kubaho sente ezibanshabire manjere ngo kutandukana ngwataho menye ni milioni 15 bakumanya kubara chendere kintu weki sente zibaranyeho akukurugera aho ntambuyiro mu marwaro bakonja ngo kituku cyabasa iro mu irwaro rumwe yayihaye kugira ngo ndinkoraho kaneza kucara kandi nawe ndikumurebera ndikumutwaro mu irwaro transport yo kuza Kampala ebijuma nabera hamabazi mbwenu mwene abo kutureba nimbashaba mutugirire imbabazi mutwaturoho owakuba nayenda kubahwera nabasa kukora sesime ya noti 8 nkaga nibiri zuri 3 14 nare ya noti 5 3 11 3 kandi zona ziryo mu mazina ga Mark Mwine nde Evans Taremwa aho mu Rurembo Mbarara.